Makabonga uJesu bazalwane. Amen. Amen. Sibonga ukuthi inkosi ivule umnyango namhlanje. Glory be to Jesus. Amen. Siyabingelela inina bazalwane, sibulise kubazalwane basibukela live ku Facebook ngelihle igama lenkosi. Hallelujah. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane once again for this opportunity ukuthi sizoma sithi uJesu namhlanje uyinkosi. Abazalwane basibukela ku YouTube siyabulisa kubona, abazalwane balalela ama-audio ethu kanye nama-podcast siyabulisa kubona. Hallelujah. Glory be to Jesus. Namhlanje bazalwane ngizokhuluma nawe kancane bese ngiyasuka. Hallelujah. Amen. Bengizothi kuwena, may God remember you. Amen. Hallelujah. Kwanga inkosi ingakukhumbula. Glory be to the living God. Amen. Hallelujah. Ake singeneke ondabeni lwethu bazalwane sithi fahla. Amen. Amen. Glory be to Jesus. Ngiyathembisa ngenze njengalo yababa ngambona trailer. Bambiza bathi bezicela ukuthi bamotha azothi fahla. Wasukuma ushoniwe. Wathi fahla. Wahamba uhlala phansi wathi angithi bathe ngithi fahla. Hallelujah. Amen. The book that we are reading today is found in the first book of the Bible, that is the book of Genesis. We are thus reading the 30th chapter, the 22nd verse. Hallelujah. Amen. Sifunda incwadi kaGenesis bazalwane, chapter 30, verse 22. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 30, verse 22. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane oyiphethe asifundele. Genesis chapter 30 verse 22 ufundeka kanje. uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa, wavula isizalo sakhe. Ngicela usiphindele. uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa, wavula isizalo sakhe. Ngicela usiphindele. uNkulunkulu wamkhumbula uRaheli, uNkulunkulu wamuzwa, wavula isizalo sakhe. Ngicela sivalele amehlo. Baba, nanti izwi lakho liyaphila. Nkosi, liphefumulelwe nguwena. Sibusise ngalo sokuthi umphefumulo wethu. ngoKristu lo inkosi yethu. Amen. Hallelujah. Uthi uJobe umekhuluma bazalwane, ozelwe owesifazane, imihla yakhe mfushane futhi igcwele ukuyalusa. Uthi uyavela njengembali maqeda bese uyabona. Uthi uyabaleka njengethunzi angeke. Kunesikhathi la uma uhamba uphila usemhlabeni, kufika isikhathi sesomiso. Bathi-ke laba bababiza ama-meteorologist athi a-anticipator ukuthi iSouth Africa izobhekana njengoba siku-transition, singena siphume ebusika sizongena ehlobo. Bathi ba-expecta ukuthi u-El Nino uzongena inland maqeda bese
kuba khona isomiso bese kushisa kakhulu. Now empilweni bazalwane lempilo injalo, kufika isikhathi sesomiso noma isikhathi se-dry season. Kokunye umuntu afikelwe isikhathi sobunzima la ufisa khona ukuthi ngathi inkosi ingangenelela, but kube ngazuthi inkosi ithulile. Uyibize inkosi, ubona inkosi ingaphenduli, uyikhonze inkosi, ukhuleke enkosini, uthembeke enkosini, wenze konke, kodwa impendulo yomkhuleko wakho ibukeke ngazuthi ayifiki. Uthi umuthandazile uexpect ukuthi amazulu azovuleka, but uthi uphakamisa amehlo akho ubheka phezulu uthole ukuthi the heavens are shut, ayikho imvula ehlayo eza kuwena. Kunesikhathi la ufika khona usize empilweni nezinkathazo kube ngazuthi kubukiswa ngawe, kube ngazuthi mawubheka wonke umuntu inkinga zakho uyazazi, bonke abantu bayalwazi uhlazo lwakho, uzufile ngazuthi ungayifihla ubone ukuthi izinto empilweni yakho azihambi kahle. Siyafika isikhathi la ngazuthi izulu ngabhekana kuwena, but ubone ngazuthi izulu alibhekanga ngakuwena. Uke wathi uJosefa ngelinye ilanga akakhuluma nomphathi zintsha wathi ngiyacela uma usuhleli kahle hamba uyomkhulumela kuFaro, ukufika kuFaro ukhulume kahle ngami so that bese uyakhipha kule ndawo. But lithi iBhayibheli uma silifunda umphathi zintsha wamkhohlwa uJosefa. Manje yebazalwane, sometimes expect ukuthi abantu bazosikhumbula uma sesibenzele kahle, but kufika isikhathi labantu basikhohlwa khona. Noma sebangasikhohlwa kulungile, usungababambeli nenhliziyo ngoba lo nkulunkulu esihamba nayo uthi uma sebakhohliwe besavusisile. Ngoba noFaro waphupha wathi umesephuphile uFaro wakhumbula umgcinizintsha ukuthi ukhona umuntu ochaza amaphupho, nawe noma sebakhohliwe uNkulunkulu uzovusa isimo esokwenza ukuthi bese bayakhumbula. Sometimes empilweni uyayithi uhlanganisa izinto ubone ukuthi izinto ayihlangana, uthi ubamba lo kuyaphuka, uthi uthinta lo ubona ukuthi lokhu uphelela ezandleni. Sometimes empilweni uyacabanga ukuthi ngazuthi izinto seziyalunga, umangale ubone izinto seyibuye seyibheda futhi. Hallelujah. La kwesinye isikhathi sewuba nethemba lokuthi lapha bazombiza ubone awuwayi manje bangambizi, ucabanga ukuthi bazothi woza ubone kuya ngokuya kuyathula. Uzucabanga ukuthi ushuthi ngathi kudlalwa ngapha. Hallelujah. Hallelujah. Yenze ufike esimeni la uyithola khona ukuthi sengizame konke, but it seems as if nothing seems to work. Glory be to Jesus. Kufika isikhathi empilweni la uthi if uNkulunkulu does not come through, then I don't know what I'm going to do. Ngoba yonke imizamo yami, onke amaplan ake bengingawacabanga asephelile. Akukho ngakwenzanga umufika lapho, akukho futhi ongakuzamanga, uzame yonke into, but into kubonakala ngazuthi sowufike egcineni. Fika isikhathi empilweni la ulahlekelwa khona yibona konke, uthi la sengikhona I really don't know what to do. Uthi ucabanga ukuthi hayi mhlawumbe izinto ziyalunga, but ubone ngazuthi izinto zibheda kakhulu. Uthi mawubheka uthi la khona sengilenga nje ngokotini.
abakhulumayo bathi kusinda kuyehlele. Glory be to Jesus. La udinga ukuba inkosi ibheke ngakuwena, la udinga ukuba inkosi ikubonisa umusa, la udinga khona ukuthi umukhala bese uJehova akuzwe ukhala kwakho, bese uJehova uyangenelela esimeni sakho. But isikhathi la uthi inkosi kanti uthulelele. Glory be to Jesus. Bengizothi kuwena namhlanje kwana ngathi inkosi ingakukhumbula kulesimo sakho noma ngabe sinjani. Ngathi inkosi ingabheka ngakuwena namhlanje. Umthandazo wami uthi may God remember you, may God ashifte ifocus yakhe maqeda abheke kuwena, may God attend to your case. Ngoba abantu ubatshelile bahlulekile ukuthi bakusize, uzamile imizamo eminingi akukho oke kwalunga. Ngathi inkosi ingangenelela esimeni sakho ngoba kakade vele unless the Lord does something angeke usizakala. Akukho okumahlulayo. Glory to Jesus. Mina ngithi inkosi namina ngokuphelela kwami. Inkosi ngumntanakho, inkosi ngiyingane yakho. Inkosi uma ungangeneleli, inkosi angazi kuyoba yini ngoba amathemba anginale imithemba ongiphelele mina la kuwe unless you intervene Lord. Ngoba abantu bahlupha yenkosi ngoba bona bazothi kanjani lo nkulunkulu wakhe amiyekela kulesiya simo awukwazi ukuthula ngakho. Hallelujah. Then bese ngibona inkosi iyangenelela. Noma abantu sebakhulume bonke, but yena uyavela esimeni sakho. Sebaconclude bonke bathi kuphelile, basho bathi angeke aphinda phaka, basho ukuthi angeke aphinda avuke. But yebazalwane, it is not over until Jehovah God says it is over. Praise be to Jesus. Mvumeleni ke bazalwane namhlanje ngeke ngikhulume kancane ngoNkulunkulu okhumbulanayo. The Lord who remembers. Glory be to Jesus. Igama lakhe uJehova Zakha. Ukuthi Jehova Zakha kusho ukuthi uNkulunkulu okhumbulayo. Leli gama uma sifuna the direct translation eBhayibhelini siyalithola egameni lakaZakhariya. Lithi iBhayibheli bazalwane igama elithi Zakhariya lisho ukuthi uJehova okhumbulayo. uZakhariya angithi yebazalwane bekade kubaba babani. Baba kaJohn uBaptist. Hallelujah. Glory be to Jesus. Yebazalwane uNkulunkulu wethu uyakhumbula, uNkulunkulu wethu akakhohlwa ngawe noma ungangena esimeni esinjani ngoba isimo nesimo kusuke kuvume yena. Nawe angeke avume ukuba ngingene esimeni maqeda bese uyamlibala. Ufana nomuntu othatha into mhlawumbe inyama ayifake ku-oven uthi umeyifakile akayikhohlwa leyo nyama ngoba udamana ikhiphe abheke ukuthi iyavuthwa iyalunga na so that uzokwazi ukuphaka. So angeke uNkulunkulu wethu avume siyongena esimeni maqeda bese uyasilibala noma kungabonakala ngazuthi inkosi ithulile
but understand ukuthi kunezinto efanele ukuthi kwenzeke ama-processes athile ngaphambi kokuba inkosi bese iyaphendula. We rest assured ukuthi ukuphendula yena uzophendula esimeni sakho, uzoyiletha impendulo noma kungabe ngazuthi inkosi ithulile noma ngabe ngazuthi inkosi kude nawe. Cha, ayikho kude nawe. Inkosi isabhekile ukuthi ngabe process iyapheleliswa yini, ngoba yebazalwane empilweni kunama processes efanele ukuba sidlule kuwona ukuze sizophelela. Unless the process is completed, we will not become abantu abaphelele. So allow the process to be completed ukuze nawe uzophelela. Ingakho obhala iBhayibheli athume bhala ngethembile yona leyo nto ukuthi oqala umsebenzi empilweni yami uzofeza. Umfezo umsebenzi ucompletwa iprocess. So allow the process ukuthi yenzeke iphelele. Once the process iphelele, then when you will emerge as complete. Hallelujah. Unkulunkulu wethu bazalwane, unkulunkulu ohambela abantu bakhe. He is the Lord who visits his people. Praise be unto Jesus. Ungaphazama ucabanga ukuthi inkosi ikhohliwe nawe, kanti inkosi seza nakuwe. Wathi omunye ekhuluma umqala ubona abantu abaseduze nawe bebusiseka, mele ujabule ngoba lokho kusho ukuthi inkosi is in the air, inkosi is in your vicinity, ukuthi inkosi nawe bese iyakuhambela. Yebazalwane, uma siza kuNkulunkulu asifani. Glory be to Jesus. Sifana nabantu abeze restaurant masiza kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Mina ngengafika e-restaurant yebazalwane, ngathi uma ngifika ngamangala, ngafika lapha nga-order i-steak, bambuza lo waiter. Hallelujah. Wathi kimi ufuna esinjani steak? Manje ngoba sengihambe ngabona ngathi well done steak. Hayi, wathi kulungile mnumzane ngizobuya. Ngamangala kwangena omunye emva kwami ngimbona, wadlula lapha kwami ohlala phansi wa-order naye. Ngamangala kwakhe ukudla sekufika kuqala kunami, mara ngangode kuqala. Ngayibuza ukuthi kanjani, kwaba nalento bese iqala yakhuphuka la engqondweni yami ukuthi mina manje lo akodile uorder ice cream ne-dessert. Manje lo uthatha isikhathi esincane ukulungisa, akufani nalo hlobo engilodile le-well-done steak. So ngizothi kuwena ke namhlanje, bathi ngeSwati binza kwani. Ake ubinze uhlale urelax nelakhi order yes. Inkinga ukuthi uorder into that is well done ethatha isikhathi. So ungabi nekhala ukubona aba-order abafike emva kwakho sebaphenduleka, bona bacela izinto ezincane. Lento ezincane ziyashesha ukufika, eyakithatha isikhathi ngoba wena ucela into enkulu. Glory be to Jesus. Angithi uNkulunkulu wethu uke wahambela u-Abraham noSara. Lithi iBhayibheli lapha ku-18 wafika ezobavakashela. Lithi iBhayibheli wakhuluma no-Abraham basetendeni, wathi ku-Abraham, this time next year wena umkakho uSara uzobe agone indodana yakhe, umkakho uSara uzoba phethe ingane yakhe. Lithi iBhayibheli yebazalwane wanele ukuzwa lo uSara waqala wahleka bese wabuza
wabuza uNkulunkulu ukuthi uSara uhlekane, wathi hayi angihlekanga ngoba ngaphakathi kwakhe bekanokuthi awusengimdala kangaka sengiyojabula ngijajuliswe ukuthi sengiyobe ngiphethe mgone usana. Lithi iBhayibheli uthe umesehleka uSara wathi uJehova umhlekisile, wathi nabamzwayo bazohleka kunye nami ngoba lo Jehova esihamba naye bazalwane uyahlekisana. Nalapho kubuye sengathi uJehova angeke seza kuwe, uJehova usekulibele but uyafika maqeda kuphe into ezokwenza ukuthi ube ne-everlasting joy, ijoy ezokwenza ukuthi uhleke uzubiza abantu uthi see what the Lord has done. Ekithi iBhayibheli uthe uNkulunkulu umesesihambela maqeda umlomo wethu wawusugcwala ukuhleka ngoba yebazalwane uNkulunkulu uzokwenza into ezokwenza ukuthi bese uyahleka, ungasanaki ukulahlekelwe, ungasanaki usizo edlule kulona but ugcwala ukuhleka ngoba uJehova wethu uyahambelana. Hallelujah. Biza nje ukholwa kuyena ungangabazi ukuthi lokakushilo thembekile ukuthi akwenze. Unganaki ukuthi ngazuthi isikhathi sesiyahamba, ngazuthi isikhathi sesishile. Phela abantu bakhuluma ebazalwane bathi ngazuthi usushiwe ikhalenda ngoba uma ukhonza uNkulunkulu ngifuna uqonde nje namhlanje ukuthi lo uNkulunkulu okukhonzayo uNkulunkulu owenze isikhathi. He is the Lord who made time. Glory be to Jesus. When angakakenzi konke, nothing was there. When isenza konke, wa infuser isikhathi kuyena, wasifaka kuyena. Ingakho lithi iBhayibheli he moves from eternity to eternity. He moves from forever to another forever. Glory be to Jesus. Amen. To God, one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. So isikhathi asinankinga naso ngoba abantu bangasho bathi isikhathi sesiphelile, but they don't know lo uNkulunkulu esihamba naye ngoba uvela la abantu sebakhonqunde khona bathi isikhathi sesiphelile. Hallelujah. Noma ngathiwa amthembisi but we continue simthembe uNkulunkulu ngoba unesithembiso asenze kuthina, and leso sithembiso asenze kuthina sizokwenzeka. Bengizothi kuwena namhlanje kwaba inkosi ngabheka ngakuwena, ngathi inkosi ingakahambela, ngathi inkosi ngaphumula. Glory be to Jesus. Surely the Lord will remember you. When ungadangala, inkosi izokukhumbula, inkosi izoba nawe, inkosi izokwenzela umusa. Nala kubonakala khona ngathi inkosi angeke yenze utho, ngizothi kuwena namhlanje inkosi khona ezokwenza. Hallelujah. Sengcina ke bazalwane ngithanda ukuthi encwadini kaGenesis chapter 29 verse 31 lithi iBhayibheli uJehova uma ebona ukuthi uLeya uyazonga wavula isizalo sakhe. uJehova ebona ukuthi uLeya uyazondwa wabese uvula isizalo sakhe. Bengizothi kuwena namhlanje sengcina lenzonda abakuzonda ngayo irandi lobile. Glory be to Jesus. Akeshaya izandla bazalwane, shaya bonke abazonda. Glory be to Jesus.
Benza right bazalwane. Hallelujah. Athi singayishaya futhi kakhulu ukuthi mabenze nakakhulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Uma babona ungakwathi. Uma babona sengunikile ikhamba uvela ushaya izandla. Uthanda benza right. Benza kakhulu ukuthi izolo. Ngoba lo Jehova ehamba naye ngikhonzayo. Uthe umebona ukuthi leya uyazondwa wabesavula izalo sakhe. Kahle kahle ungafuni ukuthi bangakuzondi. Kahle kahle ungababuzi nanokuthi wayibakuzonda. Kahle kahle kumele bakuzonde kakhulu ngoba khulisa inzondo uKristu ngoNkulunkulu avula izinto zakhe. Hallelujah. uNkulunkulu ebuka ebona ukuthi bayakuzonda ubese uyakuphakamisa ngoba akubheke kahle. Ever since baqala ukwenza nje stock taking, ever since baqala ukuzonda ukuthathe kwabeka kuJehova. uJehova uthathe la bakuzonda wanyusa level, baphinda bakuzonda wanyusa level. Awusekho la bagcina khona. Glory to Jesus. uNkulunkulu badinga bakuzonda mntaka baba ukuze azoqhubeka lokavula izinto zakho. Yiko ukuthi mina abakuzonde, mabakuzonda uJehova uthi open, uJehova lokuyavula uvula iminyango ngalenzonda bakunikeza yona ngoba bona yiba bahlala endaweni eyodwa bangayindawo abaprogress bona. But wena ngoba uyazondwa uJehova uyakuvulela iminyango and uzongena. Yingakho lithe izwi lakhe, and place before you an open door that no man can shut. Noma bangenzani angeke baze bavale ngoba uJehova usebenzisa lenzondo yabo. Yibona bayohlala endaweni eyodwa bangaqhubeke. But wena ngoba uJehova uyakukhumbula, uJehova uzokukhumbula bese uyahambela maqeda bese izinto zakho zonke bese ziyavulela. 2026 yebazalwane asibabuzi abantu ukuthi basizondelana sibenzeni. Asiwubuzi lo mbuzo. Siyaza ngithi ebazalwane ukuthi asibenzana lutho. Glory be to Jesus. Ngoba kahle lentamimane yayisuke nje. Enye yayo nje ihamba nanobona phakathi. Yazi ukuthi abantu kuyenzeka nje bakuzondela into edomo. Abantu kuyenzeka bakuzondela nje ukuthi awucela ibona. Ukuzamela uyiphandela uhlanganisa lokho ukuhlanganisa wazi kahle ukuthi manganaka but umuntu akuzonda, umuntu akuzondela amanzi insipho nevasilina lena yangathenga ibhokisi. Glory be to Jesus. Hallelujah. Benenzondo vele uphuphiswa ilenzondo ayigcine enhlizweni yakhe. Yiko ungathola ukuthi ngathi uyahleka or uyakhala. It is because vele ugobe inhliziyo yikangakwazi ukuthi ajabule. Wena you are a free spirited soul. Njalo mawufika endaweni kulisa wonke umuntu yena already uzabantu nama reservation athi lo yangathi angiphiwanga lo igazi lami ngathi azwani naye inini makabona bese uyakwanda uvala amagarashi. Yingakho abonakala ngathi uthi mawumbheka kathandeki lapha esimeni sokubuka awutholi ukuthi uyahleka or uyakhala, awutholi ukuthi uyeza noma ubuyele emuva, awutholi kahle nje ukuthi ukuyisimo esikanjani bese akuzona. Kunokuthi yena hlala ilungise yena hayi akanandaba naye, inkinga yakhe unendaba nawe. Ulokubhizi ubheke kuwe, ubheke kamakhelwane kunokuthi alungise inkinga zala ekhaya eyikhona. Izinto ziyamosheka ziyaguga, akanandaba nokumosheka kwezinto, ifocus yakhe uwe.
kahle uyafisa ukuthi ngabe lempilo iphilayo iphilwa uyena nento ukuthi angakhone ingakho ahluleka no appreciate lempilo uNkulunkulu aphe yona kanye nale ibusisa uJehova amphe zona. Glory be to Jesus. Yingakho ngithi mina kuwena 2026 asibabuza abantu ukuthi sibenzele ngoba bazohluleka ukuthi bachazele ukuthi kahle kahle azamzonde nje ukuzondelana. Hallelujah. Mina ngafunda yebazalwane into eyangisiza ukuthi ngingahaleli impilo zabantu understand two things. Okokuqala ngiya understand ukuthi the more umuntu abanezinto it is the more zimcosta. Hallelujah. Kahle if sikhuluma nje bazalwane akukona ukuthi ukuhlala endlini enkulu kungachaza uhlala 5 room nani mawuhlala ku 5 room it means the cost become more. Hallelujah. So ngafunda ukuthi number 2 engafunda okwenza ukuthi impilo zabantu ungayikhanuli it is because umuntu ulima ngokwelevel yakhe yale level yalapho bese ngiyibuze mina ukuthi if bengizofisa ukufana nabantu bengizokhona ukumelana nezilimo lo muntu abhekana nazo na kula bese ngibuya khona kimi ngithi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungenze ngaba yimi ngoba lezi zinto engibhekana nazo zinganele bese ngiyaqonda futhi ngiya understand ukuthi kuya ngokuya uNkulunkulu lokukhuphula wami ama level ungithatha from this level ambeke kwenye level angithatha from this level abesangika kwenye level ngihamba nje ngibhekele ambeka abanye abantu ngoba uhambo lwabo angilwazi. Hallelujah. Lokho yikona okuzokusiza ukuthi ungabafisa abantu. Glory be to Jesus. Uzofunda to appreciate what God has done for you. Ukuze uNkulunkulu azokwazi ukuthi besakhumbula wena. Ungafiki bambela hayi manje phela kamnandi. Hayi ngiyabona. Kanti lizo bese yaqala yagomela. Kube yini? Ngasilela bhanji. Hayi lo imali. Masengithi background Nkosi benode. Hallelujah. Amen. So you check where you are, then you appreciate now come. Then uNkulunkulu uzoqala avulele wena indlela. Ngoba uNkulunkulu okhumbulayo nokuhambelayo. Ngoba kunezimo ezithi mayifika zithole wena singafaka umuntu. Lesimo lesi sakho lesi. Unless uNkulunkulu enza ukuthi unless God does something ayikho into ezokwenzeka. Glory to Jesus. Hallelujah. 2026 sithi abaqhubeke basizonde khona bazoqhubeka babukele uNkulunkulu lokwesiphakamisa. Glory to Jesus. Akathalise ukuthi abekho akathalise ukuthi lokho esikwenzayo bashangaza uthababona but abaqhubeke basizonde. Lokho it's a catalyst. Lokho kufanele ukuthi bathela iparafini empilweni ukuthi uJehova makenze kakhulu, uJehova kanyusa level, uJehova kanyusa standard sethu ngenzonda basinikeza yona. Glory to Jesus. Ngithandela ukuthi umezombusisa umezongihambela akaconsult nabantu. Amen. Umezobusisa wena akahamba kuzabantu athi ngambusisa ngingamphakamisa ngingamupha yiloya ngoba vele bani hayi Nkosi hayi but ubusisa wena wedwa. Glory be to Jesus. Ingakho kuthi iBhayibheli undlala itafula phambi kwami ebusweni esithazana. Abaqhubeke basizonde, abaqhubeke basikhulume kabi, bazobukela
uJehova elokuvula izinto zethu bazobukela uJehova elokuziphakamisa ngoba yebazalwane uNkulunkulu uyakhumbulana uJehova ubheke ukwenza kwabantu ukuthi abantu benzani arawuwe bese uJehova uyeza uzongenelela esimeni sakho. Glory be to Jesus. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamkhumbula uRachel. Lithi iBhayibheli wamuzwa uRachel maqeda wavula lapho kufanele khona. uRachel besebizwa ngamagama, uRachel besethukwa kuthiwa kuyena Rachel awunangane, kuthiwa kuyena Rachel awumtholi umntwana. But God remembered Rachel. Bengizosho lokho namhlanje bazalwane, angazi ukuthi udinga ini enkosini. Lokho kudingayo uNkulunkulu njalo uma uya kuyena uthi Nkosi namina nasi isidingo sami. iBhayibheli liyasiqinisekisa namhlanje ukuthi uJehova uzokuzwa. Kule verse esifundayo nawe njoba itestimony yakho uyobhala lapha uthi wena masawubhala yakho itestimony uthi uNkulunkulu wamkhumbula thingeni ivaleni umoya wamuzwa umoya atoba ngifamile nawe ibawe wamuzwa umoya waqeda uNkulunkulu wavula izinto zakhe. Hallelujah. Bethiwa uvaliwe, bethiwa kuqediwe, bethiwa kugqitshiwe, soza phinda phakama. But uNkulunkulu osemazulwini okhumbulayo ukuthi ukhona lombizayo, umbiza noma ngabe kunjani, ake ngihambele bese ngiyamkhumbula. Ingakho lithi iBhayibheli wamuzwa ekukhulekeni kwakhe, ngoba njalo uma umbiza ukhuleka indlebe yakhe ihlala indlela ukukhala kwakho. Maqeda bese uNkulunkulu ungena ku-attention, maqeda bese uJehova uyamuzwa, maqeda ayobheka ukuthi kufanele ini, ayobheka ukuthi udinga ini, maqeda uJehova bese uyakuvulela. Bize uNkulunkulu kungakhathaliseki ukuthi abantu aba-around wena bathini. Glory be to Jesus. Ngicela bazalwane ukugcinana nabo. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngibatheni abalenga lento lokuthi gcina nami. Hallelujah. Glory be to Jesus. Akadinwa bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga bekade kunendoda. Le ndoda la izalwa khona, izalwa ekhayeni abantu bakhona banenkinga efanayo. Inkinga yabo ukuthi bonke ababoni. Hallelujah. Yona ayiboni, ubaba oyizalayo akaboni. Lithi iBhayibheli he was the son of Timaeus. Igama lakhe bekade kunguBhathimeo. Lithi iBhayibheli njalo behlala endleleni, umehlele endleleni. Lithi iBhayibheli acela imali kubantu. Wamangala ukuthi namhlanje kwenze njani ukuthi there is commotion enkulu. Wabuza abantu abaseduze afaka ingubo yakhe em-identifyayo ukuthi lo muntu lona akaboni. Lithi iBhayibheli wabuza abantu ukuthi namhlanje kwenzakalani. Bathi kuyena awuzwangani ukuthi uJesu waseNazaretha uzodlula
edlula kule ndawo wathi yika abantu babangumsindo kangaka yiko kune-commotion nje engake ngiyizwayo. Maqeda wadethemana enhlizweni yakhe ukuthi isikhathi lesokuthi amehlo ami awaboni, mhlawumbe ake ngithi njengoba ebona ukuthi amehlo akhe awaboni konke okunye kuyasebenza emzimbeni wakhe. Maqeda wathi nasi izandla zami ziyasebenza, inyawo zami ziyasebenza, nenkinga nje yodwa yokuthi amehlo ami awaboni. And ngiyafisa ukuthi ngazuthi ngingabona. Lithi-ke iBhayibheli uma silifunda waqala-ke wamemeza wathi Jesu ndodana kaDavide ngahawukele. Lithi iBhayibheli baqala bamuzwa ukuthi kunomuntu ongathi uyakhuluma ulokuba ngumsindo uthi lo muntu Jesu ndodana kaDavide ngahawukele. Kubonakale ngazuthi le voice yakhe ayizwakali, abese alusile vele athi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Bathi labantu thula uba ngumsindo, uma bethi kuyena Bartimeyu uba ngumsindo, maqeda bese uba mina kakhulu athi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, until wathola i-attention kaJesu. And then lithi iBhayibheli bathi kuyena njengoba silokhu sithi thula ungathule, uJesu sengene ku-attention. Wathi uJesu uthini? Bathi phakama uyakubiza. Lithi iBhayibheli wahlinga ingubo yakhe wagijimela kuyena. Wathi umefika kuyena wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Maqeda lithi iBhayibheli wathi ufuna ngikwenzeleni? Wathi Nkosi mangibone. Ebazalwane lithi iBhayibheli uJesu wamenza wakwazi ukubona, wathi hamba ukholwa kwakho kusindisile. Bengizosho lokho namhlanje, uNkulunkulu uyakhumbulana, uzungayeki ukubiza noma abantu bathi uyarasa, noma abantu bathi uba umsindo, noma abantu bathi lento ikhonzelayo asiyiboni. Wena lokukhuleka noma wena owazi isidingo sakho, uNkulunkulu okhumbulayo, uNkulunkulu obheka isimo sakho, uJehova uzokuzwa, uJehova uzobona, uJehova uzohambela, uJehova uzovulela izinto zakho odinga ivuleke. Akathaniseki ukuthi inkulumo kangakanani, akathaniseki ukuthi uvuleke kuphi, uJehova uzokwenzela indlela, uJehova uzovula, uJehova uzovula. Noma abantu bangabhala, noma abantu bangacindezela, bathi uJehova uzovula, uJehova uzovula, uJehova uzovula, uJehova uzovula, uJehova uzovula, uJehova uzovula. Sinaphakama thina sonke bazalwane.